салом, охирин хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. хабарҳоро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. дар тоҷикистон дар як рӯзи охир 86 ҳодисаи нави сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст, ки шумораи умумии мубталоён ба 379 нафар расид. дар ин бора вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, то имрӯз 6 майи соли 2020 8 далели марги шаҳрвандон аз сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст. то 6 май дар муассисаҳои тиббии кишвар 3596 нафар таҳти назорати тиббӣ қарор доранд. дар давоми як рӯзи охир 246 нафар дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои тиббӣ ба хонаҳояшон ҷавоб дода шуданд. вазорати тандурустӣ аз тамоми сокинони кишвар даъват мекунад, ки қоидаҳои гигиении шахсиро қатъиян риоя кунанд, то паҳншавии нави сирояти навъи COVID-19 пешгирӣ карда шавад ва дар айни замон агар нишонаҳои беморӣ дар нафарон пайдо шавад, фавран ба табибон муроҷиат намоянд. хотиррасон мекунем, ки дар пайи авҷи вируси COVID-19 дирӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон вазири тандурустӣ Насим Олимзодоро аз вазифа барканор кард. ҳоло ба вазифаи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷалолиддин Абдуллозода таъин гардидааст, ки вай пештар директори беморхонаи марказии Истиқлол буд. ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Тоҷикистон $169 миллион ҷудо кардааст, ки ин маблағҳо барои мубориза алайҳи эпидемияи навъи COVID-19 сарф хоҳанд шуд. маблағҳои мазкур тавассути Маркази Иёлоти Муттаҳида оид ба назорат ва пешгирии бемориҳо интиқол дода мешаванд. ин кӯмак илова бар $1 миллион қаблан дода шуда аз ҷониби Амрико ҳамчун кӯмак барои дастгирии чораҳое, ки дар вокуниш ба эпидемияи коронавирус пешбинӣ шудааст, пешниҳод мегардад. гуфта мешавад дар хабаре, ки рӯзи 6 май аз ҷониби намояндагии дипломатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар душанбе пахш гардид. дар моҳи апрел Вашингтон тавассути Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ барои тақвияти қобилияти Тоҷикистон дар вокуниш ба пандемияи COVID-19 наздики $1 миллион ҷудо карда буд. дар тӯли 10 солаҳо Иёлоти Муттаҳида бузургтарин манбаи ҷаҳон дар таъмини ёрии дуҷонибаи тиббӣ ба аҳолӣ мебошад. ин кӯмак $125 миллион амрикоиро ба сармоягузории соҳаи тандурустӣ ва беш аз $1 миллиард кӯмаки рушд дар 20 соли охирро дар бар мегирад, гуфтааст сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон Ҷон Марк Памершайм. то имрӯз Олмон ба Тоҷикистон дар мубориза бо коронавирус €1 миллион ҷудо кардааст. бонки осиёӣ рушд $100,000, бонки ҷаҳонӣ $11,3 миллион, Русия ва Чин беш аз 20,000 системаҳои озмоишӣ, ЮНИСЕФ, либоси муҳофизатӣ ва дигар таҷҳизотҳои инфиродии тиббӣ ба ҷониби Тоҷикистон кӯмак карданд. ғайр аз он, барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид барои дастгирии гурӯҳҳои осебпазир аз коронавирус $600,000 ҷудо кард. дар миёнаҳои моҳи апрел Иттиҳодияи Аврупо эълон дошт, ки ба душанбе барои кам кардани таъсири пандемияи коронавируси навъи COVID-19 $48 миллион кӯмак мекунад. аз Тоҷикистон ба Русия меравем. вазири фарҳанги Русия Олга Любимова ба вируси COVID-19 гирифтор шудааст. дар ин хусус сухангӯи вазорати фарҳанги Русия хабар медиҳад. натиҷаҳои санҷиши COVID-19 мусбат аст. вазир дар хона аст. маҷлисҳои кориро тавассути видеоконференс мегузаронад. дар маҷлисҳо ва гуфташунидҳо дар форматҳои онлайн ширкат мекунад. бемориаш сабук аст ва ба ҳамин хотир дар хона нигоҳдорӣ мешавад, гуфтааст сухангӯи вазорати фарҳанги Русия. ёдовар мешавем, ки қаблан раиси ҳукумати Русия Михаил Мишустин бо ташхиси коронавирус бистарии бемористон гардид, ки ҳоло таҳти назорати табибон дар беморхона қарор дорад. муваққатан дар курсии раисии ҳукумати Русия Андрей Белоусов нишастааст, ки ҳамзамон муовини аввали раиси ҳукумати Русия мебошад. қобили зикр аст, ки то ба ҳолати имрӯз дар Русия шумораи беморони коронавирус 165,000 нафарро дар бар мегирад. танҳо дар як рӯзи охир дар ин кишвар 10,559 ҳолати нави сироятшавии одамон аз вируси навъи COVID-19 ба қайд гирифта шудааст.
4 دانشجویی که پیشتر از دوشنبه و خوجند به قرقیزستان برگشتند در بدنشان ویروس کووید 19 آشکار گردیده است. خبر می‌دهد وزارت تندرستی قرقیزستان. گفته می شود که در بدن 5 نفر دیگری که از شهر دبی امارات متحده عرب به شهر بشکک برگشتند، آنها نیز با ویروس کووید 19 آلودند و در حال حاضر تحت مراقبت طبیبان قرار دارند. تا امروز در قرقیزستان 871 حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است. در مجموع در قرقیزستان با تشخیص سرایت کرونا ویروس 12 نفر جان دادند. یادآور می‌شویم که قرقیزستان ورود خارجیان را موقتا منع کرد. مرزها را از 17 مارس سال 2020 بسته است، اما شهروندان این کشور می‌توانند وارد وطنشان از خارج گردند. شنوندگان عزیز، شما تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیده استادید. جمهوری قرقیزستان از موج اپیدمی ویروس کووید 19 به مثل دیگر کشورها نیز نماند. این کشور دالان سبز را برای خارجیان و شخصان به شهروند ساده تر کرد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان، شهروندان خارجی و افراد به شهروند که حالا در قرقیزستان قرار دارند تا 1 ایون از امتیازهای ثبت محل اقامت و مهلت تمدیدی روابط آزاد می باشند. خارجیانی که در این دوره در قلمرو جمهوری قرقیزستان در دایره چهارراه محدود کننده مهلت اسناد بود و باششان به انجام می رسد، از روی مقررات قانونگذاری جمهوری قرقیزستان مورد جزا قرار نمی گیرند. همچنان در خبر دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان گفته می شود که بعد از 1 ایون شهروندانی که مهلت اسنادشان به انجام رسیده است می توانند به وطنشان برگردند. در این سمت به آنها نیز هیچ جریمه در خصوص گذشتن مهلت اجرتیشان تطبیق نمی گردد. حالا باشد در رابطه با سر زدن ویروس کرونا در جمهوری قرقیزستان حالت اضطراری تا 1 می ادامه دارد. در این دوره مقامات یک قطار چهارراه محدود کننده را روی دست گرفتند که بهر تامین امنیت سلامتی شهروندان گفته می شود. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید و از قرقیزستان به ترکمنستان نظر میکنیم. پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف و مقامات داخلدار کشورش دستور داده است که در رابطه با اپیدمی نوع کووید 19 به روسیه کمک بشردوستانه فرستند. در این مورد به ولایت استراخان روسیه به صفت اشارت دوستی و همسایگی نیک محصولات حوزه‌قواری، بعضی محصولات صنعتی، محصولات ساختمانی و نساجی تقدیم خواهد گردید. قید شده است که این منطقه مثل دیگر منطقه‌های فدراسیون روسیه با ویروس نوع کووید 19 مبارزه می‌برد. طبق معلومات رسمی ترکمنستان در بین کمتر از 20 کشور جهان است که در آنجا کرونا ویروس نو وارد نشده است. تفتیش این معلومات را یک گروه مخصوصی سازمان عمومی جهانی تندرستی به نقشه گرفتند. در همین حال روز 27 اپریل در منطقه لیباپ ترکمنستان طوفان شدید رخ داد که در نتیجه تقریبا 30 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند یا به درک گردیدند. آفت طبیعی را تنها رسانه‌های مستقل گزارش دادند. هیچ یک نشریه‌های دولتی و تلویزیون‌های ملی درباره این حادثه گزارش ندادند. ساکنان محله و روزنامه‌نگاران مستقل شکایت کردند که مقامات به آنها کمک نمی‌کنند. همزمان در ولایت لیباپ ترکمنستان نرخ محصولات بالا رفته است و نارسایی مسائل ساختمانی نیز جای دارد. روسیه علاقه دومین کشور است که از جانب مقامات ترکمنستان کمک می‌گیرد. قبلا خبر داده شده بود که کمک‌های بشردوستانه ترکمنستان به افغانستان نیز فرستاده شده است. سامیان عزیز، شما طی 10 دقیقه خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. برنامه‌های دیگر ما مستقیما جریان دارد و ما را همراهی کنید. سلامت باشید.